Ingonyama Emaswati nenkhosikati Makela Mashwama bemukelwe ngenjabulo lenkulu ngesikhathi isilo semhlaba singena kulomcimbi webafundi. Lokhu ke kuphawule kona ukuthi njengoba abafundi bebade ukuthi libalele eTaiwan bebanelithemba lelikhulu lokuthi litawuvela lithuba lekuvusela silo. Luhla lwemisebenzi yengonyama eTaiwan beluluthe ngoba bekwendeka ukuthi ibe nemisebenzi lesihlanu lebeyithatha lusuku lonke. Kodwa noma kunjalo ikhanze kukuhle ukuthi ibe nesikhathi nesive sayo. Siyanza-ke nesive sembube emhlaba lesitinde eveni leTaiwan njengoba sesifika etinkulungwaneni letintathu. Sesiphefumula silo semhlaba sidumisela abafundi ngekumelela live ngenhlonipho. Silo sithi labafundi abaliphathe ngetandla letimbili lithuba labalitholile lemfundo kanti sibakhuthaze ukuthi baphose litshe ezwivaneni ekuthuthukiseni live ngelwadi labatawulithola. Kodwa lapha nje eTaiwan nitothola imfundo kuyi-part of your research yokuthi ndobuyele ekhaya nibuyele nelive leselibonala ukuthi njoba iTaiwan is strong la ku technology na kuma industries live leselithuthukile impela kakhulu lesikolo ukuthi nani ndalisebenzisa lelithuba la eTaiwan lekuthola masterishe i-lifestyle eTaiwan sihambe soyibona ekhaya ngokuthi ndawubuya senithwele onke imiqondo nemicabango nema-plans ukuthi ukwenda lokhu singakwenda kanjena sitoze siphumelele lokhu singakwenda kanjena njengoba livela kangwane solo libhekile ukuthi njengoba nifunza la nitawufunza nithole yonke experience kubonakala ukuthi bese senabuya ke ekhaya ndoyihlanyela bekunene. Ingonyama ikhuthatela abafundi ukuthi bende imedamo yokukhulumisana nebahlanyeli litimali baseTaiwan ukuthi batewuvula amabhizinisi eveni leSwatini. Ngiko nje siphume ngemikhankaso lemkhulu kutofika lapha kutokhuthata laba bonalisa ukuthi bangahamba bawuvula emathuba ekhaya ema-investment lekusifokutilisile ngoba nahulumende lapha awusemukele ngetandla totimbili nabosomabhizinisi kunemisebenzi nje lebonala ukuthi iyawumadudane itawusukuma sibambisene nabo bangalapha eTaiwan ngoba kulamalanga ngilapho kulamalanga vele kufuneka ukuthi lo sihlobo sakho umkhulumise kakhulu kwendele ukuthi kube khona lesikwakhako kutokwakheka nelive kwakheke emakhaya ngoba nakude lokubhunywa kwemakhaya kungena somiso kuba bede indlala kahle bese kuba nalokho ngoba indlala iba likhunyana kepha ke nangabe inzaba lesothekako lena kuvele kuyabonakala ukuthi kungaba kuhle sisebenta yona ke leyo ndzaba siyakholwa ukuthi ke itawusebenteka kuba ngiloyo naloyo ke nembala ufanele ame nalaka kwendako kujikijela ezivivaneni ekutheni nako kuyendeka sesho ukuthi njengoba nani nifundza lapha nembala sibhekile ukuthi nani ndawubuya ndobambisa live kubonakala ukuthi kuko konke lokwendekekako emuva ekhaya nani nafika najikijela esivivaneni kuba lapha ke eTaiwan nonke nimelele live la kangwane lokho kusho ukuthi lani khona ngoba ungakhanza ukuthi leni nabo emisebenzini noma la nifunza khona angaba i-potential investor ekutheni angeda ato investor kangwane sekuthi nibakhulumise nanani kwakhike ngoba ku-partnerisha nabo bese sinita nabo ngalapha kungenteka lokungenteka nabe ungandeki at least kukhona lokwendile kuleso sigaba bekunene. Indvuna etangephandle nekubambisana nalamanye emave thulisile dladla igcizelele inhlonipho nekutiphatsa ngesizotha kubafundi. Siyacela ke sithandaze ukuthi bachubeke bathihloniphe. Singathi sekhaya sive ukuthi sokhona umfana lobuyiselwe ekhaya noma kubukhona umfana losenda tiga la kepha bachubeke bathihloniphe bathi ukuthi le mali labafunza ngayo la ngito letihlobo letakhiwe ngiyo ingwenyama Emaswati
ukuthi bakhone ukuthi bafunze. Labanye babo dlaliselo bafundisa abatali. Kepha-ke sesibone uma shuthi umtali uyeta utongqongqotha ukuthi kunemntwana sengethwele kakhulu bese siyavela futhi kuye uhulumende wakhona lapha eTaiwan silo sikhulu ukhanze ukuthi sebabathatha dlaliselwa. Lusiba likhulu elive leSwatini eTaiwan Promise Msibe uthi wonke umfundzi ubheke ukuthi agwazane etifundweni takhe aphume netiqu letiphakeme. Ekugcineni asikabheki kweokuthi kuphume dzadzewethu la anganawo emadoda lamabili. Nako lesikushoko. Indvodza yekuqala ngwenyamanduna lesiyicelako kubodzadzewethu yi-degree. Le yesibili sangatibonela wekunene ukuthi uphuma ubhekaphi. Kodwa le yekuqala degree, masters, degree, masters. Ayethe wena waphakathe mine ngincedile ngwenya ngibuya emphofu emadelezini kaHoho. Bafundzi-ke bathole lithuba lekutethula esilweni semhlaba basichazela nangaloko labakufunzelako emanyuvesi lahlukahlukene. Bathembisa ingwenyama ukuthi batawuthi ngekuqedza kufundza babuye ekhaya batawuthuthukisa live ngelwati labahlome ngalo. Lobeka kwethu indzabeni ngisandile Makhanya eTaipei eTaiwan.